Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri GITV. Jyewe nitwa Dodoschenko. Moto zigiye kugabanywa mu mujyi wa Kigali. Rugigana Evariste, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere n'inzego zimwe zifite igihugu akamaro RURA, yatangaje ko hari gahunda yo kugabanya moto zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali. Yabigarutseho kuwa gatatu tariki ya 8 Ukwakira 2025 mu kiganiro n'abasenateri bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano. Rugigana yavuze ko kugabanya umubare wa moto zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali bigamije kunoza uburyo bwo gutwara abantu no gukomeza gushyigikira gahunda ya bisi zigendera ku gihe. Yagize ati, tugomba kunoza umwuga wo gutwara abantu, tugabanye moto n'izindi modoka kugira ngo tugire umutekano mu muhanda. Yavuze ko hari ubwo imodoka zigera kuri 50 zigenda mu mubyigano, nyamara zimwe na zimwe ngo zirimo umugenzi umwe gusa. Ni ibintu ngo bigomba gucika. Yatangaje ko by'umwihariko mu mujyi wa Kigali hashyizweho ikigo cya leta cyo gutwara abantu mu buryo rusange, kuko basanze abikorera bararebaga inyungu zabo aho kwita ku bagenzi. Rugigana yavuze ko uburyo bushya bwa leta bwo gutwara abantu n'ibintu buzatangizwa mu mujyi wa Kigali Ugushyingo 2025. Yagize ati, nitugira uburyo bwiza bwo gutwara abantu mu buryo bwa rusange, amamoto ku isoko azagabanuka. Nta muntu uhitamo kugenda kuri moto ayijyaho kubera kubura ubundi buryo bwihuse. Mu mujyi wa Kigali moto zigira uruhare runini mu gutwara abantu, kuko benshi bahitamo kuzikoresha nk'uburyo bwo kwihuta mu rugendo. Ni uburyo buhendutse, bwihuse kandi bukenewe cyane mu mujyi wa Kigali, aho haba umuvuduko w'ibinyabiziga mu masaha y'igitondo n'ay'ijoro. Uretse gutwara abantu, moto zifasha benshi kwivana mu bukene kandi ni isoko y'imibereho kuri benshi, kuva kuri ba nyirazo, abazitwara, abazoza, abazikanika kugeza ku bacuruzi b'ibikoresho byazo. Njyewe nitwa Dodoschenko. Kora subscribe hano kuri GITV, tujye dukomeza kubana mu makuru agiye atandukanye. Ciao ciao.